फिर क्या लेके चला ये दाई फिर क्या लेके चला ने भन्दै आए अब गाड खड़ा होता ना हमारा लगाइज हामी बुद्ध चोकमा आइसक्यौँ यो बुद्ध चोक यहाँबाट सिधा जानु अनि रानीमल होइन बुटोल पाल्पा अनि त्यसपछि आउँछ रानीमलहरू बाटो सिधै छ के सिधै बाटो के देखाएँ यो अगाडिको ब्ल्याक फरेस्ट भयो यो हाम्रो सुनौली जाने बाटो के अरे इन्डिया जाने बाटो है त ल यो एकजना छ एउटा भाइ छ यहाँ एउटा यही छ के अरे तीनजना अझै आउँदैछन् कपडा फेर्न गएछन् के अरे अहिलेकोलाई ल यति है त आएपछि देखाउँछु लगाइज यहाँ सबैजना आइपुगेछौँ अब निस्किने हो ल यहाँ छ एउटा त्यहाँ छ हाम्रो यहाँ छ दुईटा स्कुटी एउटा बाइक अब बाटोतिर भेट हुन्छ ल बाटोमा भेट हुन्छ ल बाई बाई गाइज तेल भराउँदै हो सबले अब मस्त तेल हालेर जाम्ला अबतिर न नन्दु कति हालियो साउन्ड क्वालिटी आएन राम्रो भन गाइज पुरा बिग्रेको आयो त्यही भएर गाना छ गाना हेरेर इन्जोय गर्नु है What do you think of that, Ellen? This is my perfect victory! That's right! With a strong guy, you know I don't play. I take out my biggest pennies on me, and you know I ain't my team things in my chest and going bonkers. You know I'm asking if you serve follows, trying to have first, you know I do follows. Taking these facts and you know body, lost in place, ain't something to lost it. All true, bro, I'm staying fluid, slicing through him. He ain't drinking one off blood, but I ain't feeling booming, booming. Yeah, I'm in these lanes and I'm coming drift through. Got no hands to the wheel, and my whip is brand new, and you know we make it waves, and you know we making moves. Filled with the smooth shadow clone jutsu. Stay homeless, and you go to the haters that are all alone. Everything that was in my way is gone. You matter of time before I get rid of the thief. What do you think of that, Ellen? This is my perfect victory! That's right! Guys, first break गोल पार्कमा चियाहरू खाँदै ल केटाहरू ल आनन्दले चिया खाएर अब जानुपर्छ यहाँको ठ्याक्क लुम्बिनी केबल कार चढ्ने ठाउँको ठ्याक्क अगाडि गेटमै मेन गेटमै सानो एउटा चिया पसल छ यहाँको चिया एकदम स्पेसल चिया पाइन्छ त्यही भएर यहाँ सबैजना यसो खाइदिन आइदिनु होला ल गाइज यहाँ फोटोसुट हुँदैछ अब निस्किने हो एकैछिनबाट ल यहाँबाट सिधा जानु अनि पाल्पादेखि लिएर कहाँ हो पाल्पा रानीमलहरू सब यही बाटोबाट गइन्छ है त गाइज यहाँ फोटोसुट यहाँ क्यामराम्यान फोकस गर्नु यहाँ रन्डु म्यान छ सरी नन्दु म्यान हो
नेक्स्ट स्टप यो सब्जी मन्डी हो कि के मन्डी भन्ने ठाउँ हो थाहा छैन। योभन्दा अगाडिको ब्लग अब आउँदै जान्छ। पाल्पाको सबसे तल बन्दुक पाउने ठाउँ रे। भिडियो बनाउँछ तिम्रो फोटो हाल्दिनु तिमी केही भनेकै छैन फोटो खिच्ने बिरिके लेके चला ये दाई बिरिके लेके चलाने वाले कहाँ हमें गार्ड खड़ा होता था हमारा ला केटा हो हामी रानी महल पुगिसकेछौँ। हाम्रो केटाहरू आइरहन्। रानी महल फाइनली केटा हो प्यारा प्यारा रानी महल टुर सुलो सुलो ए भैया रानी महल फाइनली पुगिसकेछौँ। बिहान बिहान यी क्याम्पिङहरू यता यताहरू सब पुगिसकेछन्। हाम्रो साथीहरू सब केसिनोको हामी पनि हो रानी महलको टुर हान्दैछौँ आज। कस्तो लाग्यो हजुरलाई हेर्नुहोस् त रानी महल। लगाइस नास्ता नबसेको एउटा ध्यान छ नास्ता सस्ता खाएर भिडियो सिडियो खिच्नुपर्छ। ल गाइस ल नास्ता पानी गर्दै है त। ल ल अङ्कल धन्यवाद। ल अब हामी निस्किन लाग्यो है गाइस। रानी महलको भित्र गएन। ल अब नन घर गइन्छ। बाटो त्यही हो सिधा बाटो मात्र छ के देखानी र। Music Battery. But I never run away, even when you make it like you want. I the one that's calling in the sea in my head. One more time, but I go. I have power to take it all. One more time, but I go. I have power to take it all. I don't if I was taking all.
Music Factory. Way back when you know that I don't play. But you make it like you want peace. I pray. That's why I'm the one that I'm the one that's gonna sleep. Like is the Silence, you know you gotta stay by me. Don't make it feel like you're driving. I don't wanna feel like you know, and that's why Hennessy in my hand. One more time before I go. I have power to take it all. I have power to take it all. where do you wanna go from? With, Power to take it all. baby, I like your style. Baby, I like your style. Music Factory. Way back when you know that I don't play. But I know like you want peace. I pray. That's why I'm the one that I'm the one that's gonna steal my one more time. Like your style. Silence, you know you gotta stay by me. Don't make it feel like you're driving. I don't wanna feel like Hennessy in my hand. One more time before I go. I have power to take it all. I have power to take it all.
ल गाइज लास्ट चिया लास्ट स्टप सब ग्याङ घाम ताप्दै हो घाम ताप्दै ल गाइज अब भिडियो यही एन्ड छ है त ल गुड बाई हिजो पनि सुतेन नेक्स्ट आउनुभन्दा ब्लग अगाडि